Dr.Wr Snem jong unong san Hima. Ka Jingiadei Dr.Wr Kharlukhi bat ka Ïing kasem jong upurno Sangma kalakut no minta kasi ka arpu South Rek ubnai nailar arhaja apun rio Hadien arpu Snem ka Jingiadei kam ha kasan perthai namar ba ulami no na ka National People's Party. Kabalay alam do ukonrat ke Sangma ubadai umentri rang ba ka jilla peminta. Kat kum ka shithi bala pha shakila pathai khubor Dr.Wr Kharlukhi ubadai MP Barim ka Raja Sabha ulat ho sha uba prastun tinsong President ka NPP Meghalaya State Unit Shillong halor ka phang ka jingmi no na NPP kum udukhot na primary unit ne ka bamut na do national pausa nga ay khublei kinong yalam jong ka NPP kidukhot ki baju karshan yanga ha ka bangadon ha ka NPP kumta nga karpat yaphi baphin pediang ya kani ka shithi ka banga mi no na ka NPP banweng no ikakarteng jonga na kaseng uloong haba pintikna ya kani na kaliang unong san Hima urayo banyak rendeng ba kapun ba Dr.Wr Kharlukhi ubalaya tho ba ulaya trei lang bat kayeng kasem jong upi Sangma ha kasan perthai nadu balaseng ya ka NCP bat hadu menta kasni ka arpu South Rek ubranai lar arja apun rio ulami no na ka NPP kablaya hadu arpu Snem kanthi. Hello. Kublay Dr.Wr Kharlukhi. Ay, kublay. Akran mga ba section simli na po ng San Hima. Namar ngayo ay kanil kachiti resign naka-iga daw ba pi. Yes, kaday. Chuba tayo lang mga ikindiat naka-iba daw ba pi resign no naka-NPP. Kani nga iba FG press when assess. Hoy. Nga la de resign nung to fi access fi talk fi government. Hoy. Kat ki press ang nga ngong ta. Lakanos nam pila dan NPP chuti pitang kata lakanos nam pila dan NPP. Hak NPP nga don munta na do hajar khat South Snem. Hoy. Nanta hak bat ka NCP kum ar punyo try. Arpunyo Snem. Bat ka NCP bat NPP ke. Long arpunyo Snem kan. Ay. Nabun doktor nadu di PS Sangma kan. Nado ko sang NCP. Nado ko sang PS Sangma NCP 1999. Hoy. NCP ro nday ginong sang. Hoy. Ta. Kublay Shibun.